بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Мәшитләр. Аллаһу Тәгалә әйтә. Мәгънәсе: Мәшитләр Аллаһ Тәгаләнеке. Аллаһтан башка һич кемгә дуга, гыйбадәт кылмагыз. Аллаһу Тәгалә әйтә. Аллаһ ул йортларда үз исемен искә алуны рөхсәт итте. Анда иртән һәм кичен Аллаһка тәсбих, мактау әйтерләр. Ул ирләрне сәүдәдә, сатыш-алышта Аллаһны искә алудан, намаз укудан, зәкәт түләүдән тыймай. Алар калплар ва күзләр әйләнәсе кыямәт көненнән куркалар. Аллаһу Тәгалә әйтә. Мәгънәсе: Аллаһ Тәгаләнең мәчетләрендә Аллаһның исемен искә алуны тыючыдан һәм ул мәчетләрне җимерергә тырышучыдан залимрәк кеше бармы? Аларга анда курку хисләре белән генә керү тиешле. Бу дөньяда аларга хурлык, ахирәттә каты газап. Бакара сүрәсе 14-нче аят. Аллаһның илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Аллаһ Тәгалә каршында иң сөекле урыннар мәчетләр. Кудси хадис. Аллаһ Тәгалә әйтә: Дөреслектә, минем җиремдәге йортларым мәчетләр. Минем кунакларым шул мәчетләргә йөрүчеләр. Кайсы бәндә үз өендә пакланып, йортымда кунак була, аңа җәннәттәге туба агачы. Хуҗаның бурычы кунагына юмарт бул. Аллаһның илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Әгәр берәүнең мәчетләргә йөрүен күрсәгез, аның хакында ул иманлы дип шәһадәт бирегез. Аллаһ Тәгалә әйтә бит: Аллаһ йортлары мәчетләрне бары тик Аллаһка ва ахирәт көненә иман китерүчеләр генә торгыза. Абу Хурайра тапшыра, Аллаһның илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: 7 төркем кыямәт көнендә Аллаһ аларны үз күләгәсенә яшерә. Ул көнне аның күләгәсеннән башка һич күләгә булмас. Шулардан берсе калбы мәчетләр белән бәйләнгән кеше. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Кем иртәсен яки кичен мәчеткә китте, барган сайын Аллаһ ул бәндәсенә җәннәттә урын хәзерли. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Бер кавым Аллаһ йортларының берсендә җыелышып, Аллаһның китабын укысалар, бер-берсенә өйрәтсәләр, алар өстенә иминлек килер. Аларны рәхмәт биләр. Рәхмәт фәрештәләре иңәр. Аллаһ үз хузурында булган фәрештәләр каршында ул бәндәләрнең исемнәрен искә алыр. Абу Дарда тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Мәчет һәр тақва кешенең йорты. Кемнең йорты мәчет булса, Аллаһ ул бәндәсенә үз рәхмәтен Сират күпереннән Аллаһның ризалыгына җәннәткә керүен вәгъдә итә. Тапшырыла Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Кем Аллаһ ризалыгы өчен мәчет курса, Аллаһ ул бәндәсенә шул мәчет мисалында җәннәттә йорт төзер. Абу Муса тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Намаз укып, иң олуг әҗерләргә ирешүчеләр мәчеткә ерактанрак килүчеләр. Аларның да ераграгы әҗерне күбрәк ала. Абу Бурайда тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Төн караңгылыгында мәчеткә баручыларны
Kıyamet gününde bulaşak kamil nur bilen süyündürügüz. Ubey ibn Ka'b ayta, Ansarlardan bir kişi bar idi. Ondan da meşitten yırak duruşunu bilmedim. Ona birer işek satıp alsan, tüngü qorangılıklarda, gündüzgü kızılarda şuna atlanıp yürür idin, digeş ul. Yurtum meşitke yakın bulu meni süyündürmez idi. Dürüstlükte meşitke baruum bilen, goylama koytuum bilen de ejirli bularga tilim, dip cevap kaytara. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah sana iki yolunun ejirinde jidi dip şatlandıra. Allahu Teala ayta: Ey Adem balalar, her meşitke kirir aldından zinnetleniniz hem gavrat urunlarınızı yaşırınız. Abu Hurayra radıyallahu anh tapşıra, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, kim öz iyinde taharatlanıp, Allah'ın emrin utev niyeti bilen meşitke yol tuta, atlagan bir adımı hatasın sürtür, ikinci adımı derecesini arttırır. Ebu Sa'id el-Hudri tapşıra, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: Koysa Cumğa günü öz iyinden gusüllenip, İslamaylar sürtüp, namaz oku için meşitke çığa. Meşitte 2 rekaat namaz okup, imam namazga turgança hiç kim bilen de söyleşmey, sonra turup kişiler bilen namaz okuy, Allah onun 2 cumğa arasında kılgan günahların gafu ede. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, Mina ümmetimnin ecirleri kursatildi. Hatta kişinin meşitte yatkan şüpnü alığı içinde mahsus ecir var. Ayşe radıyallahu anha tapşıra, Allah'ın ilşisi meşitlerini iller arasında salarga, onlarını her vakit baklap, İslam aylar bilen hoşlandırıp dururga emir kıldı. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh tapşıra, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, birigiz meşitke kirse, Peygamberge salavat, hem, ey Allah, mina özünün rahmet işiklerini açsan ede dip etsin. Çıkkanda, ya Allah, senin fazıl rahmetini sorayım, desin. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, namaz okuşularını şatlandırıp, eğer bir kişi tiyişinçe taharet alıp, iyinden meşitte namaz okurga dip niyetlep çıksa, her bir atlagan adımı için bir ecirge, bir derecege koterilir. Savapka erişir, hem bir günahı iyi olur. Namazga kirişkeş, ferişteler ana salavatlar etip dururlar. Hem ol kişi meşitten çıkıp gitkençi, neki tahareti buzulgançı, ey Rabbim, şuşu bendene rahmetlerini indir, günahların gafu et, deyip Allah'dan sorarlar. Şulay ok, birevinin namaz başlanganını kütüp oturuda namaz okudan sanalır. Allah Rabbimiz barımızga da nıklı iman, tevfik, hidayet versin, hayırlı hem bereketli ilim, hikmet versin, bulgan bilimlerimiz bilen gamel ibadet kılıp yaşarga nasip etsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته